hadis 215 kariyadu salihina dars en no yewte fadlu siwak ɓural fi gosagol wa hisalil fitre e geɓe dina kan e yiyo e kon ɗon geɓe dina kan an abi hurairata radiallahu anhu anna rasulallah sallallahu alaihi wasallam qala ɓe make lawla an ashuqqa ala ummati ndaron si tawino nakulol tami sattina mofte an ɗen aw ala nas ma fi tami sattina yimɓe ɓen lamartum yamirenoɓe bistiwaki gosagol ma kulli salatin wondude e kala julde wondude e kala waktu muttafaqun alayhi kono so minni joni forcé man de no goɗɗo salligo juula be yo ɓoso hara mi sattinanimo kono ko honɗum nelaɗo holli en ɗon ko wonde ko ɗum ɓurani ɓe ko wonde ko ɗum ɓuri moƴƴude mo heeɓi feere ko yo waɗ ɗum an hudayfata radiallahu anhu kala ɓe make kana latake rasulallah nelaɗo alih sallah sallam ida qama si ɓe immike min annawm immorde ɗoygol ngol yasuusu faahu ɓe kusukusunnoto hunduko maɓɓe ko moƴƴa ɓe kusukusunnora ɗum bissiwaki gosagol muttafaqun alayhi ashawsu ay addalko ko yirgugol ɓe yirgiray hunduko maɓɓe ko moƴƴa go sordu ndu haalegoy kamɓe to maɓɓe fini wo ɓe wolidata e goɗɗo ɓe juulata ɓe janggata ɓe ñamata sina to maɓɓe gosi ko ɓuuri kosagol wonɗen hono aichata radiallahu anha ɓe so ɓe make kunna min latike no iddu meɗen kontanayno li rasulillah nelaɗo alah sallah sallam siwaka o gosagol maɓɓe ngol wa tuhurahu e salligagol maɓɓe ngol meɗen heɓilayno ɗum kan no iddu meɗen heɓilayno ɗum men ɓannana ɓe fa yabatuhu llah allah subhanahu wa taala nelimo kanko nelaɗo macha konko yiɗi an yabatahu fa yabatahu llahu allahu on hino imminamo macha konko yiɗi an yabatahu yo immimo nalayl immorde jemma fa yatasawwaku ɗon kadi o gosotono so immike jemma wa yatawadda o salligo noon wa yusalli o juula rawahu muslim wa anas ƴettama anas radiallahu anhu qala maki qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam maki aksartu aleykum mi ɗuɗɗini e dow mon fi siwaki e gosagol rawahu boukhari mi mana mi yamiri on ɗuɗɗingol gosagol ko ɗum woni ko fandalego e hadise on wa an shurayhi bun hani in qala wi qultumi innani li aishata nene aicha radiallahu anha bi ayi shay'in ko honɗum e hunde kana laati yabda un nabiyu nelaɗo hino fuɗɗorayno ida dakhala baytaw si ɓe naati ka suudu maɓɓe si ɓe hewti kon ɗum nelaɗo e golleɗi nder suudu ɗin fof golleɗi sunna ɗin fof kon ɗum ɓe adorta lalata nene aicha jaabi e nele bissiwaki ko gosagol rawahu muslim andi toon kadi sunna sakkitoro mo nelaɗo allah sallah sallam waɗi on simahi ko gosagol nelaɗo faati no jogui gosordu ndu hino gosade wallahi o sippi julɓe anduɗon on anda enen yiya goro no dakkodiri e ñiiƴe ɗen ataya hino ɓawliti e ñiiƴe ɗen ƴakki goro ha hun ñiiƴe ɗen woni couleur goro on na wasi haray goro no harmi mi fandima no aña wona wasi haray ataya hino harmima no aña ko angal laɓɓingol hunduko kon wuyɓo ɓaawo gaynima goso ɓaawo gayni kon ɗon ko aña hunduko mum no dakkodiri tun si ɓe foofi e ma itti ngaɓa sundulla e ma atama kine yiya ɓe no hino piiride e ɓeygu mum jemma on peetoyo ɓeygu maɓɓe nunnoɓe est ce que ɗum wawa e gasude musidɓe julɓe ɗum wawata gasude ɓeygu ma kanko ko finuɗo ko famuɗo ko laaɓuɗo ko yiɗuɗo laaɓal wona añugol ma wona añugol hunduko ma kon mo yiɗi nunnagol mo ha mo andi kadi nunnagol ma hino waɗɗima no waɗɗimo ko kon hunduko ɗon maɓɗotako musidɓe julɓe her sa ala kadina ko be yewtel laɓɓinen piiji ɗin gurugurure hewnde hino waɗa e nder cuuɗi jemma yaha landoɗa gorko ronka heɓude ƴiyal ko waddi ɓe randoɗa debbo ronka heɓude ƴiyal ko waddi ɓe ta ko sifa ɗi ɓupiiji watte yiili laaɗo gosorini jemma on peetu so yi nene aicha no lunnotono nelaɗo hayka juulirte e yii hadiseje yewtayɗe en fi salligi fi ko bonnata salligi wo nelaɗo hiɓe wonayno ka juulirde ɓe yaltinira sala maɓɓe on ka chambre nene aicha ka fénétre nene aicha sancana ɓe waare nde nunnoɓe ko hundukon no weeli maɗɗadi woni nene aicha no fini ha no fini kono wallahi ko sifa worɓe ɓo hande jombunoɓe ɓe wawata no waɗude ɗum ɓatten jiili ko ɓe wowlidiran en gonga e musidɓe julɓe وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال إذا دخلت من آتي على النبي كان بعد صلى الله عليه وسلم وطرف السواك توي سيرا غسور دندون على لسانه hino kaɗengal makko bi mana batti ko ɓe gosi ko hino ɗon ko tefan alay ɗum ko nawnare nde ɓe nawnuno ndenni ko ɓe fatoto wa hada lafzu muslim wa aisha ƴettama nene min aisha radiallahu anha anna nabiya wonde nabaji allah sallah sallam kala o maki asiwako gosagol matharatul lil fami important mum ko laɓɓinayi ɗum hunduko makon gosotoɗo hunduko mum luɓata
gosotoɗo ñiiƴe mum heewata asade, gosotoɗo heewata heɓude muusu ñiiƴe. haya yi uno ñiiƴe no muusa goɗɗo ma ñiire goɗɗo ma asi sikken ko ɓaawa gosota ko no piiji goo waɗira ñaw. ɗiɗi on mardatul lirrabbi, ko weltinay ɗum jooni on ɗum hatta gosoɗe musidɓe julɓe. rawa hon Nasaa'i ibnu Khuzaima fi sahihi ka sellunde makko mbi asanidi e tugorde sahihatin sellunde e tugorɗe selluɗe. ɓawni asanidi woni tugorɗe, si wonno bi sanadin harayno ko mufradu ko tugorde wotere. wa dakara al-Bukhari, imam Bukhari no filli rahimahullah yo Allah yurme mo fi sahihi ka sellunde makko hadal hadis, oɗo hadisa ta'aligan waɗimo wengaɗo bi sifatil jazmi e konngol jazmi. faqala wa qultu faqala o inni wa qalat Aishata radiyallahu anha, wo ko nene Aisha maki ɗum. wa Abi Hurairata radiyallahu anhu ani nabi jattama nabajo sallallahu alaihi wasallam qala o maki wo alfitratu, andi dambugal ngal ko yewta e ngal en fi fitratu din, hisalu din, geɓe dina kan, sunnaji dina kan e gosagol ngol. ɓe adi sajada jannguɗen ɗa fuu ko fi gosagol ngol, hiɗe natande noon fi titirɗimmo o. ɓe maki alfitratu dina kan, geɓe dina ɗen hamsun ko joyi, ma hara aw hamsun min alfitra, ko joyi woni immorde geɓe dina ɗen hinuɗi. alfittan ko sunninagol, sunningol ɓiɗɗo mum on law, gorko e debbo fof sunninte no woɗi o ɓelandade est ce que sonnaji sunninte. wal istidad e fembugol leeɓi suuɗiɗi, ɗum kadi ko gorko e debbo hino fota. wa taqlimul asfar e taƴugol peɗali ɗin, gorko e debbo no fota. wona taƴugol ɗi fof acca kila tun kun inna koko ŋañora he pinal alyahuda, pinal ñiddungal. wonata tal ibti e ɓorgol leeɓi leynoki, fembugol ɗi si suusata ɓorde, ɗum kadi ko gorko e debbo no fota. wa qassu sharib e raɓɓinɗingol sunsunkoji ɗin ka tondu dowru yarirɗi ɗin, ɗum ɗon ko gorko tun, sonnaɓɓen heewa heɓde ɗin ɗon. muttafaqun alayh. al istidad hiɓe firande woko wiyete fembugol leeɓi suuɗiɗi halqul anata, ko fembugol leeɓi ɗin, leeɓi suuɗiɗi ɗin ɗen andi no ɗi innete noon tigi tigi kapular, kono ɗum ko haala jana noon, ɗum wawletake hakkude jama. wawa ko woni ɗum halqu shari, ko fembugol leeɓi alladi ɗi hawlal farji, ko raɓɓiɗi kon ɓay helsa alaka dina cheikhuji on no faala yo feññine ha feeña, ko fembugol leeɓi fuɗayɗi ɗin ka takko farju gorko on ma debbo on, ko raɓɓiɗi kon accon hakke ko be fournité so tawi koye laaɓa. leeɓi ɗin hiɗi mari inde kadi ka pular tigi 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 no innete, kono en wawata lansude ɗum ɗon ɗo. yewtere nden ko jentetende e radio, ko jentetende e télévision, ko jentetende e canal no gasa janngo ha ɗum fof waɗay, ko jentetende e radio privé ji, ko jentetende e juulirɗe, ko jentetende ka danki, ko jentetende ka avion, ko jentetende ka auto, ko jentetende ka ngesa, ko jentetende ka parawol, ko jentetende ka nder biro. ɗum ɗo fof miɗo andi miɗo heɓde appel ji e muɗum. ko ɗum watta piiji goo en laɓɓinay poy kono piiji goo kadi mettanayi en fii kadi laɓɓingol, kono noon mimumay ha andon ko honɗo mi faala wolude. wono Aishata ƴettama nene mi Aisha radiallahu anha ɓe alata o maki ɓe ala rasulullah sallallahu alaihi wasallam nelaɗo maki ashrun min al fitra, piiji sappo ko jeeyaɗi e dina. go'o ɗassu sharib, raɓɓinɗingol yariɗi ɗin, andiɗa ko ɗi joyi ɗo won piiɗi sappo, ɗum ɗo en janngino. wa ifa'uliya e yaafagol bayɗen hara mekkali feppitali fembali, kun ɗo ko ɓeyditi kun e ɗiya joyiji nane. sa yi waare feppodiri labama, andu hinde jokka musidɓe julɓe, andu hinde ŋoñeede. so wona ɗum woniri noon kolli ɗin fotata, ko noon kadi woniri leeɓi ɗin fotata ɓurday. wasti wako e gosagol, ɗum ɗo kadi koko ɓeyditi e ɗi joyiji ɗa. wastin shaqul ma'i e sorkindagol ndiyam nasino salligade, ɗum kadi ko ɓeytiɗi e ɗi joyiɗa. wa gassul asfar e taƴugol peɗali ɗin, ɗum ɗo no tawanoɗa. wa waslul barajim, ko ɗum woni e lotugol ko wiyete kon barajim o, ɓe firanoya en ko wiyete kon barajim ley. wa natful ibti e ɓorgol leeɓi lewneki, wa halqul anata e fembugol leeɓi suuɗiɗi, wa inqasul ma'i e saƴƴitirgol ndiyam ɗan ha laaɓa, e hunduko si on tigi gosike, ma peɗali juuɗe ɗen si on tigi nikki, ma laɓɓintinirgol ɓandu ɗum fof ko fanda. qala rawi filli ɗon wi wona situ mi yejjiti al ashirata sappa ɓunkum, illa an takuna sona hara ko kun ɗon laati almadmadata wuyɓagol ngol, ko sonara sappa ɓunkum ko wuyɓagol ngol, haray ko ɗum sappa ɓum ɗum, so tawina ɗum no hara mi yejjiti koni e bimana sappa ɓunkum.
قال وكيع وهو أحد رواته وكغوتو في اللي به حديث انتقاص الماء ولا بنرغل ديان يعني كفاندا الاستنجاء كلا بنرغل أن كهرغل لغوي انتقاص الماء بمعنى لا بنرغل ديان كهرغل لغوي سنتي باولي غيني ما ودي سوبي غيني ما ايتي pedali din غيني ما غوسيك غيني فو إمو لا بنتنران ديان كل ويتي الانتقاص الماء رواه مسلم البراجم مينو نوع بفلنا إنكو يتكون براجم كوني دون بالباء سبباء الموحدة بج والجيم جيم ويدون أبد الأصواب بمعنى كو فين كل دين بمعنى كدوني لوتو قول لا بنا لا بالي قول حقو كل دين فاندا بفير عندن كده ويفاول ليه كو يتي يافا قول بايدن معنى كون فيرمون لا يقص harara bin inaka taƴaka mekkaka min ha e majje shay'an hayye hunde tertode ka yiɗande ɗon wona an addude ndiyankonde yarata zakkono ɓeydante facture ma on وعن ابن عمر يتام عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي قد يتام النبي صلى الله عليه وسلم قال ماك أحفو الشوارب كدوني مكة دي دو ياريردي رأبين دي نوردي بمعنى سنسون كوجدين كدوني سنسون كوجدين كبلا ton accuɗi juuta hara si on tigi no yadde ɗi ukkoto e nder gobule o hara leeɓi ɗin adoto tonɗo ɗum memude ndiyam ɗam wa fulli hiya yaafeɗe ba e tertoɗon ɗe wilfinɗi noon ɗe muttafono lay hadis on ko fottanaɗo yallah waɗi en gollitirɓe sunnaji ɗiɗi kala wonɗi ɗin e nder dambogal ngal bi mana gosagol e fitratu din bi mana hisalu din yallah nayna en gollitirgol ɗiɗo fof muɗum amin wallahu ala wa